来看一个较轻松的消息，西班牙的马德里有一间教堂，内底神父嘛是喜剧演员，伊甲温室的阿比亚当作是各种仪式的道具，后来参加比赛的民众拢感觉真心惜。黄色鸭该吃落了，发出蠓牙式的高级叫声。神父刷来用马桶露为众人喝水，然后放入嘴内入喙齿。原本严肃的弥撒仪式，伫马德里这间以黄色鸭为主题的雅雅教堂内，以前拢变甲真好耍。 Si yo tenía un Dios, ¿cómo podía ser el Dios? Entonces empezó a pensar, el Dios no era todopoderoso, los payasos no le gustan las cosas todopoderosas, tendría que ser una cosa pequeña, una cosa sin trascendencia, una cosa infantil, sí, una cosa para los niños, y llegó la idea de un patito. 戏剧演员出身的神父决定拍破传统宗教的教条甲束缚，选择用黄色鸭带予民众笑话甲欢乐，最终以用变笑方式将弥撒变甲趣味了后，相关影片伫网络唱起来，也吸引不少游客来现场体验。这里一对新人来雅雅教堂办婚礼，因头壳顶的花冠、手挂的手指，拢有黄色鸭元素。10年落来，这个教堂愈来愈受欢迎，成做马德里热门的观光景点。 Ha sido una pasada y se lo recomendamos a todo el mundo que no se lo pueden perder cuando venga a Madrid. 这个另类教堂以黄色鸭为目标，娱乐性质大过宗教意义。来参加过聚会人，拢予因真悬的评价。不过，伊只伫拜五到礼拜日特定时段开放，想要参加弥撒，爱事先预约。公司新闻张惠敏编译。